Mara mzani kuba mamene ningabantu abadala. Mzani kuba namamene ningabantu abadala. Hayi suka. Wena mene ujayele ukuzizwa abantu umandla kukubo la nina namqosha umandla kubo usisi wakho wamqosha ozodlani la akusho wamqosha bekamhle kakhulu amadoda bemsaba ngoba bengafuni ukwenza next bekafuna ukudla nje lekhekhe kuphela alishiyeli njalo unamanga zangu sihambe siyakhona ugogo ungangalotshola ugogo lo ungangahambi angalotshola wena wafaka umntwana toilet yebo I'm last born ekhaya ngutshela kugiyile wena umthakazela kanjani umuntu engasuntanakho umntana yakho umthakazela kanjani le ntombatane lethi ngimthokozelela unamanga Gogo thina siko. hayi ngasuqonda Ngithi mina umalume ngapha hayi wena ngwangwazi ukubona. ngisuqasisonde ngiyalona ngathi usisi wakhe usho isalukwazi uMaria Maria Magdalene ngiyakuzwa Safi angazo ngithabele kuwena or ngizibara ngizindile umama like ayikona but umama like ayikona yimlo yazi mhlawumbe masihlale phansi ngizobika ngithule nodaba ukuthi like zizengane dukwambe kanje ngihamba nabantu la mhlawumbe labantu bangicabela amanga lapho bathi lo muzo kwabo so before yonke into ngiyi-understanda ngicela sihlale masikhulume sihlale phansi yabantu ahlala la noma singahlala ngapha ku-right kunomntwana nendlela ongazilethela itulo kunomntwana ongazilethela isitulo intanda ongazilethela isitulo khona angizohlala la phansi okay kulungile-ke mama manje le intombi ey'ndala ziyi-two okay mama bathi ungahlale wena umama omunye sithando sami anasitulo or icrate uliqoda lapho okay kulungile-ke ithi intombi endala ihlale la umamncane wami-ke baba sobele ngapha baba kancane sikhulume sokwazi ukuzwana nimfonele mama ya malo umfulini waphi ngithela isitulo ngathi kuphi unesitulo isitulo la endlini okay uyamazi lo baba njengoba seka endlini bangangeni endlini sorry ithi ngikulekelele ngoba wona somdala ithi mina ngikulekelele mantombi endala ithi ngimtshela kangeni-ke ima lapho mama ya ngizonza ukuthi angangeni This video is sponsored by Foslo Fitness Gym. Foslo Fitness Gym itholakala eFosloras, meaning ukuthi mawuhlala eSprayed Katlehong, Thokoza, Sprayed View or any other place near Fosloras, you're welcome to come and join us at the gym. Le gym ke akusi gym kuphela, it also has ama activities athize such as boot camp, at time nama trip athize ukuthi akwana zoyiloko gym and any other thing you would like zifana. So each gym ke lena ke is designed for almost any categories ongacabanga ngawo mhlambe womzimba. Mafuna gain weight, you can join the gym. Mafuna lose weight, you can join the gym. Mafuna kuba usikwamkwethu uStivan, tough guy, you can join the gym. Now let's continue with our story. Ayakusenani ke. Mfonele khona Or senhlala lapha nabo or la
lana mama, hlala lana mama. Olela kimi. Le microphone uthi ngibeke la. Yeah. Mama mina ngubabura vela ne. Babura vela vele tshone TV. And then umama wani? Mina ngudayina. Isibongo? Ngakamandlazi. Ngakamandlazi. La ekhaya kwamani Sibongo? Ndakugasho. Ukashongwe? Labantu engihamba nabo uyabazi? Ngathi. Uyazi lo? Ubani lo? Ubhuti kababa lo bengizwana naye wala endlini. Ubaba lo? Mdala. Ubaba bozwana naye. Bekuyindoda yakho benishadile or bekuyi-boyfriend? Ukuthi ubaba lo wakhipha amalobolo. Kamampela? Wakhipha amalobolo ngubosisi wami. Okay. Ubani abakhipha amalobolo bekathumela ubani? Ngikazi ukuthi bekathumela bobani ngoba iphepha lakhona wazowayobhalisa nase-court nase-police station ukuthi khipha amalobolo. Alright, kukuphi ukuze nikuphi kwacela ufaka le microphone la kuwo. Wabhalisa yini incwadi epolice station ukuthi uzokhipha amalobolo? Ya wabhalisa incwadi ukuthi ukhipha amalobolo. Incwadi ibhalise kuphi? eBoksburg. eBoksburg kuphi? Police station. Epolice station? Incwadi yamalobolo yenu besuka epolice station? Angazi phela. Hayi kuleza. So mamakhe ngibuza ubhuti babakhe uyazizwa indaba Lotuzana. Unamaphone number kaLotuzana. Ngaphakamile. Fawunela ukuphakamile. Uphakamile wani? Ubani? Nini? Ekhuluma ba. Okay. So Sithando sami uthi na udamlobolo makoti namakoti wena namlobolo. Hayi mina ngikhumbula. Hayi ngikhumbula. La ekhaya bhuti wami. Awukhumbuli imlobolo lokho? Hayi ngikhumbula. Ifathe ngisedle. Na indaba enkulu. Nangulokuza umfoka welokuza kabandoda yakho ukuthi belifathe set. Ifathe set yakho usalukwazi singaki? Into yokuqala engizokutshela yona. Mdala khuluma naye umfo wakho ukuthi ubhuti wami ufuna ukumbona. Wathi yena kumfo wakho angeke azaye lapho. Angisho. Why bekangayi kubhuti wami ayozwa ukuthi ubhuti wami umbizelana. Mhlawumbe ubhuti wami bekambizela yona lenqa. Ngoba bosisi bami bebaphethele ngathi basaphila. Isakhona incwadi le. Incwadi lela ukuthi sasekhona kulabantwana bakasisi wami kuba bayilahlanga. Okay. Kuthi lifana nathi ukubizwa nyabo kakhulu. Okay. Mama yazi ukuthi wasila. Silana ne. Ngoba ubhuti lo ufuna ikhaya la kubo. Bhek. La kubo la. Uyakwazi lokho? Hayi ufuna ikhaya la kibo. Uyazi ukuthi kokwabo la. Wasibophisa ngisho sayo court. Hayi mina maqala. Okay. Wasibophisa sayo court. Angisho sayo court. Asibophisela lendlu. Asibophisela lendlu. I-court yayenza kumntana kaMfo wabo. Angisho ibhalisa umntana kaMfo wabo egameni la kaMamakhe. I-court? Yeah. Ibhalisa umntwana indala nayo lo baba. Okay. Egameni la kaMamakhe. Oh unomntwana wena nomfo wabo? Yey abantwana bakhona bayi2. Abantwana nomfo wabo bayi2? Oyi-1 washona oyi-1 walontuzana bayi2. Oyi-1 omdala besihlala e-guarding service nomfo wabo. Sihlala e-guarding service eMkhukhwini. Kusaphila umama la. Uphi lo munye akusho lo? Washona naye. Bashone boyi2? Oh manje bebana ngaki iminyaka abantwana bakhona? Ukuthi lona usaka na 28 lo mdala. Okay. And then lo una 26 this year. Oh. Ndoshona manje. Oh. Ingane zakho maziphelele zingaki? Mina ingane zami zi5 maziphelele. Maziphelele? Iyaza lo baba zi2. Ezami zi3 ezangaphandle. Ngizwa bathi mama bohlala elokuzeni bathi kuphi? Nithi kuphi
Ngithi behlala I-guarding service eWilmille Park. guarding service njengoba ngisho ukuthi besihlala i-guarding service naloba Behlala kwabani lapho? i-guarding service bokumkhukhu Ngokumkhukhu kwabani? ya bokumkhukhu wami sasuka nalo baba lo saya eWilmille Park eWilmille Park behlala kwabani? eWilmille Park bengihlala nayo lo baba Kwabani? wami Kwakho ngokwami kukwakho. Yeah. Yena bekanamuzi ngale Wilmille Park lo baba. bekanganamuzi Ngamampela. ya bakawukhomba bona ukuba bayawazi Oh mara wona nomuzi Wilmille Park. ya mina nginomuzi eWilmille Uphi Park nomuzi manje? Sasekhona. ya usasekhona Mhlala ubani? ngithanda abantwana bami laba bangaphandle Oh khona bangaphakathi khona bangaphandle. Okay. Mamela ke. Lona ngisho ngathi like uthi awumaza ngisho. Lo mama umaza ngisho. lo mama lo umamncane wabo Angisho ukuthi awumazi. umamncane wabo Ungangithokozi wento. Ungangithokozi lento. umamncane wabo Wathi yo. Ngasiswamda. Ngamaria shongwe. La. Udadewethu unabantu akho umuntu okubangisile ukuthi ngabani akho umuntu okubangisile akho umuntu okubangisile la ukuthi ngabani mamela usithomba abantwana abayi-2 lo umdala ushonile kuselezo umandla yezwa umandla kukubo la nina namqosha umandla kubo lamaroom lakho ayakhe kanjani mamela ke lamaroom ayakhe kanjani lamaroom angisho nina nafika lana nazophethisa mina ukuthi anozodani ayakha lamaroom angayakhi kwakhe kuphi unozodani why ayakha lamaroom angayakha kwakhe usisi wakho wamqosha ozodlani la angisho kwamqosha usisi wakho ukhuluma wena ukhuluma wena uthi ufana ozozani waqoshwa la aqosha usisi wakho yena uyakha kanjani lamaroom la kukubo ke la kukuba akho umuntu ombangisayo kukubo la mara mthandi kuba mamenemene ningabantu abadala mthandi kuba namamenemene ningabantu abadala wena self umenemene wena ujwayele ukuthi izindlu zabantu wena angiyinhle izindlu zabantu ujwayele bakho wayengabuyeli angiyinhle izindlu zabantu ngifuna le 50% kaMalongo yabantwana bakhe le bale yilo i-court unamanga zangulotshola ugogo lo ungangahambi angalotshola awufika la gugile unabantu abaningi kabi angibazi nokuthi bangaphi abantwana bakhe lo lo mntana lo wasekhaya kanamntwana ugugile futhi naye bekagugile manje umntana wasekhaya benganaye uyeza ufakazi Manje umdala ubani indoda yakhe ubhuti wakho noko kubani bekamdala mbani Nangu mdala. umdala Bekamncane ubhuti. ubhuti wakho bekamdala la kusalukwazi ubhuti bengamdalanga Ngithi ithutha. Uye umdala, uye. so ubhuti wakho bekamncane kulokuza kumama Yes, umntwana nabantu. siyalikana baba unamanga 59 to 59 ungile bebiza ngebhenten ibhenten la 59 to 59 59 una 59 uzalwe ngo1959 ngoJuly nge24 nge26 mina nge24 ngoJuly 1959 yeah 1959 ukuthi usheshe waguga ne 59 ugugile sidala isalukwazi lesi singangami lo gogo ujwayele ukuzisiza izindlu zabantu siyaphila ubani labantu la Abaqashi. abathenente kunabaqashi okay manje mama akhe ne uyangichaza ngoba uyavuma ukuthi
la ugabomandla yebo angisho njalo so manje lama ngaba like ngabo budmandla i-50% ukhuluma ngayo yani sando sami i-50% ile bhale court ukuthi kufuneke bathengane nalokho oyiphi ikhodi ngoba ngamaphepha ngwa la eJoburg hayi alisho njalo iphepha mama eJoburg hayi alisho njalo iphepha lithi akanandlu indlu yakhe lesunrise lana yakusukwakhela uba wakusukwakhela lo baba nonke la hayi akusumuzweni lo kodwa umuzi kamama lo umuzi Mamiyachongwe umnikazi wethu udadewethu amlafphone ekhaya ngutshela kugiyile wena lokuthi uyintanga yakho uncane no usobhele kanje wakuthatha isobhele ngokuthi umdala wena ukwazi ukukhuluma iqiniso noma umdala umdala ukudlula mina mara awunamthetho waye ukwathi ukuthi ubariya wamqotha umntanakhe la wathi angathaphindazi unamanga bokuhlokoloza ngiyakuhlokoloza wamqotha bathi umfana lesikhathini kuyakhama room la bathi why nido yakhama room la ngokuthi umfana uzodlala waqoqa akhiwa wathi akasamfuni la akhiwa yiwo amaroom khulumele phezulu yes amaroom wona ngihambelwa yimi wase-ofisini umama anginika into ukuthi ngicela ungihambele e-ofisini for ukuthi kuzophuma indawo yasimni amaroom mimi-ke ngihambela zonke le ndawo lezi ke manje ngabalanda mina omama laba eqashe khona akhuleke la bekaqashe khona mama-ke yonke indawo seyiphumile-ke manje saye e-ofisini basita amaphepha yonke into saqala sabeka isitina la lezi lemizi bengekho yonke naye angekho kwayena nje angimazi lama room wakhe uwe la yes uyakhama room ayi-2 lana yakhe ulo baba bengihlala naye lokho angababa omkhulu room oyi-3 lakho yakhe uye omkhulu material yathengwa yithi yathengwa yithi material itina bezukhona lapha Beyitina kuphi? ngaze ichaqe yitina ezinkulu umfowethu wakhe amaroom lapha ekhaya ungipheli one iroom umkhukho okasisi wami lo uqamba amanga logogo manje qamba amanga unamanga kabi wena ngijabula wena mama manje mamela thando sami lento ekhuluma ibada amaphosiso uyezwa bathi akhuluma iqiniso nawo bayafakazelana amaroom akho lokuza ubaba ane bathi-ke indaba enkulu la indaba ilozela ngendaba zamaroom ane sokuthi amaroom abelana nomuzi so mamakhe abobaba laba ne amaphepha akhona la emotweni chaza izawazi namaphepha mara ufuna ukubona uzoyathi izinto zakhe umuzi unamanga mani amaphepha bawaphethe macala mna ngibaba okay now izana usibona sobona ukuthi wona kuliqiniso nangumuntu abhokele izwe kasisi wami seningangena bobaba mhlawumbe nizongisiza ngathi mama umntana wasekhaya umntanakini babezela selila betshela abaseka la showini izanisila ayinamanga logogo ngenani madam siyokufika impunga zodwa ke manje okay bukeli lapha ekhaya ke into bendala ingene endlini ke nayo yolanda wayo amaphepha ne masithembe ukuthi amaphepha wendlwa ne asivule sibone gogo ilale iphepha le iphepha lani leli iphepha lala endlini leli certificate of appointment for the regulation of English of the regulation of public under 200 or be what hayi mamaki iphometi kuphi
Cela ngobela kancane baba. Iphometi yalo muzi unayo? Angiyazi iphometi. Awunayo? Asibuzanga wena. Okay, sorry. Sibuza umama. Yeah, ane. Okay mamakhe. Le paper lakho leli is not making for sure ne. And yena libalulekile uzewali eliminate. Ane? Akusipe paper lendlu leli mama. Yezo. Ngibona ukuthi lana yini la. Hayi umama. Mama. Phepha lendlu likuphi? Tando sam. Lena ithi statement of assets ane. Yezo. House number 1419 Muleleki what ane. Amount yakhona is but 45,000, 45,000. Yo. It can be one mara ama-assets furniture 4,300 ilitulo ezabahleli kuzo labantu bahleli itulweni ze-4,000 abantu labo mama lapho alright akusele akudalo futhi delane akusele indlu nemasando sami ithi sibona mhlawumbe leli copy yaleliya awunalo iphepha lendlu sando sami mane yazi mbukeli lapho ekhaya mhlawumbe sithi labantu abakho indlu lokhu iyagcwala la iyagcwala iyaphuphuma ithi introduce labo mama labo ukuthi laba futhi ngento ubani lempunga lezi ubani ngishongo mina umalume owala ekhaya udadewethu lo yindle yakhe la ikasiwakho le kasiswama akazange ashada kanandoda unabantwana bakhe abayi-2 uncake nomandla lokuphela. Okay, introduce ngapha. Ubaba kwami lo. Baba kwakho? Yebo. Uzosupport? Yes. Okay, kodwa indawo uyazazi, uma indawo wazazi. Ntombi endala? Mina ngudadewabo mama wala ekhaya. Hayi indaba enkulu. Ngilama yena lo umama wala ekhaya. Okay. Mara ngane emantshaleni. Ugane emantshaleni? Yebo. Ngoba indlu kabani le? Ekasisi wami uMaria Shongwe. Okay. Yebo. Alright, mhlambe mfethu khona mhlawumbe ufuna ukusho before ngingene endabeni. Ngizwe ukuthi uyazi kahle ukuthi indlu kaba siswa ungazange azowashada. Azange ashade vele. Bekasaba usiswa wakho bekasaba amadoda ne? Ushuda amadoda bekasaba yena. Bekasaba yena. Akuthi sobe saka ngisibonanga mhlambe yakho muhle sazi. Bekamhle kakhulu amadoda bemsaba. Ngoba bengafuni ukwenza next. Bekafuna ukudla nje lekhekhe kuphela. Alishiyele njalo. Amadoda bakudla ikhekhe kuphela. Phela. Ya ngithi sikhuluma nje Swati. Hayi. Indaba enkulu ke amadoda bewafuna ukulima kuphela. Alima kuphela hamba. Adla suthi abaleke. Lezi nje zamadoda lezi. Kunjalo. Bloody bastard. Alright ke. Umazi usisa sakha sangena endlini. Lendlu lekuzayithola udadewethu kwathi makushona umama lapha eThwala bese loku udadewethu sihelizisana ayithi thina besibancane besithu nomfowethu uFanzeni watholala ukuthi yena athi ubabone kuFanzeni leyandla maye mina angazi lutho mina ngithi phometheni bongune phometh bokumama kube yimi kuba bodadewethu bodwa yena lo mfowethu lo adathi unikena bengekho phometheni maye seloko siyibondeni asisezibonde sekusuka lapho zababona ibonda ukuthi soze silimazane ngale ngoba yena uhlakaniphela athi sakamdala wathi beze ngasibonda babanikeza isisuku la ngesonto babanika inamba bonke ukuthi beze bazobanika lendlu le ongene udadewethu kuyisiganga kune toilet ugovernment bakabanika itina ze2 room kuphela. Okay. Basiyazibona uzozakhe. Siyazibona ukuthi wenza njani. Wazibona ke udadewethu nalabantwana bakhe bayithuka abafana kuphela. Mama konje mama mbani? Mandazi. Mama Mandazi. Uyazizwa indaba zalo muzi umlando wakhona.
Ngiyakuzwa. bakhuluma ngakungena noPhumo ngiyalona ngathi usisi wakhe usho isalukwazi uMaria Maria Magdalene Ngiyakuzwa. so indlule yaka Maria ngiyaphinda akuseyakhe akuseyena nonke la nawe futhi kanjalo akusindlu yakho Yebo. nawe ngomuzi wakho yakuthanda umuzi wakho uhlala umuntu ongamahati nje umuntu ongamaziyo ngiyakujabula ukuthi akhathele umuzi ahlale kuwa ngisho cela sibe fair right Kunjalo. ngitholile ukuthi wena nomuzi Nayo vele eWilmil Park njengoba bengisho. so manje sithandwa sami mawungafika umuntu la kwawo eWilmil Park avuya claim ukuthi lo muzi owakhe ungajabula Akekho kwathi ngajabula vele. ngiyako ngajabula ne uyabona manje labantu bonke lapho ngabajabulanga nijabulile khuluma phela kuzwakala No, anijabulanga yikho nibhalela okay so lento simple ithi ngikubonise salo samane baba so aba baba wethu letha letha manje sifuza nokunyamba usakabona sifuza umntwana mama uzalile pheka lo mntwana manje mkhulu kangakanani yabona mkhulu udlu so no, mapasa. mama uyabona la ngeze kusavula novula ne yabona amapasi la amapasi weyipoko la iy'poko zala ekhaya uyamthola angeke ngiwavula ne mara khona nje mfuna ukubonisa iphepha lendlu ne mina bese ngiwabonile njalo namaphepha lawo bengithi mhlawumbe ngicela deed ne-promet onako la before 1994 ne iphepha lendlu le bekuyileli salo sami before 1994 i-promet Wasithola-ke umbuso-ke wentando yeningi wantoliswa into ebizwa nge-title deed yangizwa nayi title deed yala ekhaya la iphepha lalo muzi lo nonke anikho la kulo muzi lo ngaphandle kwelokuza kwendodana umuzi kaMaria lo uyamthola so sorry ngiphethe umkhulwana ukuthi kakhulu sento sami isinayikade ne yezwa ngoviyazi ukuthi akusukwakho la ngizazange ubhadala ibhondi yalana ngisho Ngibhadala ibhondi yala mari rent ngiyayibhadala la. irent yani ilokuza ugesi Amanzi nekhesu. Uyawaphuza la bantu abahleli la bonke la abantu balaba waphuza Ngiyawabhadala. futhi kusenjalo situfuza umkhele iglasi akutengazi lamanzi lapha kuphuza amanzi abhadaliwe njizwa amanzi ubhadala amanzi angisho nogesi kulungile-ke lokho kuhle futhi you are a law-abiding citizen uyabona le kwakho le nangabe amanzi abawabhadali ma ufika uyohlangana nenkunzi kazesikoloto ya uyenze kahle ma uhleli lawo lokuwabhadala amanzi let's ukuthi uyawabhadala so cela ubusela emuva ne sikonkludela ne sengifuna ukuhamba sando sami singalokhu sikhishizana ne njengoba nawe usho ukuthi unomuzi wakho ane ukhiyo awungicele uglasi mhlawumbe la kunamathendeni la ngilwi nabo mina hlala phansi sendabeni hayi hlala phansi so Mamandazi abantu laba ne kunombuzo engibuzanga la umshana wakho asho nomalume bekanabantwana bengaki nomama Hayi lo omunye umntwana bakayi-1 kodwa kusiwakhe ngoba yena uma Mandlanzi mangifika la bengisarenga bangitshela bathi umshana lo ngale uthe umntwana lo akusiwabo ngamangala mina bokhona isoka likadadewethu la ngamangala mangimbheka mina angithi umntwana yambuka mangimbheka angiboni lutho phela
uma Awuthe kunilutho bonini. kumntwana angiboni next ayikho into abangiyibona vele Into njengani? ukuthi uphawu lasekhaya likhona Okay. hayi ngathula makaye kwenza itiye uyangibuza uSibika bekahlala nodadewethu masihlalisana uthi wena sibali bona kanjani ngithi mina benganakanga kodwa lento ingithusile le ubaba lo umfana lo umshana maselo sihleli nathi sobabili ngithi mina ake sithathe lo mfana njengale ndlela osho sibize laba abasemsakazweni bakaKunutu kuhlolwe lento babayikhuluma ukuthi iqiniso na lesikhathi ke manje asezoshona usho ukuthi washona Nizena mwese emsakazweni lo mntwana. mina bengidaka emsakazweni ngoba vele abasimbheka simtholi kahle ngoba lo mfana lo azange akabe nomntwana soloka akhule ngoba ukhuliswe yimngale ekhaya eThwala azange abe nomntwana isikhathi eside kade namantombazana kodwa makasahleni nalo mama wahlala isikhathi eside naye soloku abavakashela kwavela lo mntwana waba yi1 futhi wami lo waphuma owafaka etoilet Ngimuphi kumntwana wafaka etoilet wafaka etoilet egarden service lo wafaka etoilet uphakamani wamthatha umama bekathwaza sesikhupheni ukuba uphumzile ukhona bekazofakaza uphumzile Mama, kunomntwana toilet. yebo kunomntwana ongafaka etoilet vele Wena wafaka umntwana toilet. yebo kusho usisi wakhe umntana kamamkhulu wakhe Umfaka kanjani umntwana toilet? umntana kamamkhulu wakhe Wamfaka toilet. isisu saphuma Oh. masiphuma sathi siyahamba athwasa umama bekasesikhupheni sathi sabisa le bhakede kumama kwathiwa ibhakede leli alingeni esikhupheni umama akakwazi ukubona la wamthatha yena wayomfaka etoilet Bekumntwana kabani? bokumntana wakhe akazange abe no Sikhuluma ngomntwana bakho wena ukhuluma. bokabantwana bami umntana mbele angithi sisuthi iphume kimi Okay. siphume kimi mangithi umkhulu ubaba wakwami All right. Okay. Manje ndaba enkulu. Okay, manje all right. Yazini. Ngiyaqala ngifuna ukutharakanisa manje. Kunabantwana baye ema-toilet nabantwana bemabhakethini. yebo All right. Indaba enkulu ezengawe la. Indaba zenhlu ufuna phela ukonfirm abantwana. Wena edadewabo. Abantwana bakonfirma laba abantwana bekana abantwana bengakulo kuza umntanakho. Umntanakho umntanakho. angazi impela angazi lutho Awazi into. Okay. All right. Wena uzibona abantwana bayithunaye. Angisho. yebo Umfowabo uyaphika. Nangu nomalume nawe uyaphika. hayi mina mangitela uxolo kancane mangabuza malumekazi nomama lesikhathi niza nayo umama asaphila le eWillmill Park nizobona uLinda umama wathini kini mama yena wathi angazo wakhe or what umama ubesiplugini umama la besiplugini isikhathi siyaya kumbona besiplugini Maria lo plugin. Oh, wesabuli into bendala. Oh, okay. umama wathi hayi lona ufana nawanayo wathi mntwana. Okay. Mara umntwana akasekho nokuba khona lo mntwana ukhuluma ngayo. akekho umntwana uhambe njengoba sibuya ecourt Okay, uMaria mangakhabulanga wathini? Hayi angathi sagcina lelo ngalelo. Saba saphinda khulume ngasagcina lelo ngalesile le. Nina indaba nina man. Abana indaba la umama. Abomama manje bangana indaba. Indaba zidla kulaba. Laba into bezithulisa. Laba indaba. Okay. Ngibona kunento emhlophe lapha ngaphandle ugogo uza ngapha. Uzobeka indlebe umakhelwane. Oh, isho anyway, isho yami vele kanti ukuthi ibe nehlwele.
kubukelwa akunankinga asixoshi umuntu net bakhuluma labantu bangakhulumi ngale ngaphandle right sithando sami kuzwakala nokubonakala ukuthi kuhle indoda yakho ayizange yaba nomuzi la kukubo la ngiyavuma ngayo uyavuma ngisho ya ngangale so manje abanikazi bomuzi ane bacela ngomoya ophansi umuzi wakubo back I think it's fair in that way ungathi wahleke kuneiba ngale awakho kunankinga mafuna ukukhuluma unamukeleke mafuna ukukhuluma ufuna ukukhuluma okay so abanikazi bomuzi la njengobona bagcwele umuzi into leka abayicelayo umuzi wabobheke angali kumuzi wabo umuzi wabo bazawuthola mina into engicelayo ngicela umphefumulo womntanami or the 50% yomntanami umphefumulo womntana komuphi umphefumulo womntanami lo shonile ngicela wona ngoba ufe anganaqala iqala belikimi ya iqala belikimi ozaziyo nje ukuthi umbulele lo mntwana ngifuna umphefumulo wakhe la iqala belikuwo uyangiconfuse umntwana iqala belikuwe iqala belikuwe and then iqala belikimi ngisho so umbulele manje mawuthi umbulele ubule kobani kulawo ilabantu ukuthi ukhona owaziyo ukuthi ambulale ushone kanjani umntwana sihambile saya kamkhulu anomsebenzi umsebenzi umkhulu lo okay usibizile wathi unomsebenzi saya kwakhe sibuya kamkhulu kwathiwa ubaba omncane bekakhona la eJardini kusho abangani bakalombhana ukuthi beka la eJardini ngathi mina bekazoyenzani la eJardini bathi asazi gogo ukuthi bekazoyenzani ubaba omncane ubhutimandla ke ya umandla eJardini so la kwabo beka la kwabo beka la kwabo ungenile wathi makangena wajika lapha eminyango makajika lapha uyabona ukuthi umnyango uvaliwe makajika eminyango waphuma wahamba wazokhamela kulento le eyamanzi la ngaphandle okay wayengangena ngetoilet okay ngezwe le hayi khulule mamela yakhe wathi makunjalo ke umntana Saturday Sunday umntwana makavuka wavuka wathi mama ngikhathele angiyothengisa bekathengisa lapha eKhawashi umntana wathi angiyothengisa wafika abangani bakhe bamthatha bathi hayi masambe uyothengisa lapha wafika umntana lapha yana eKhawashi umntana wagodola wabuya sakathathazela bekuyinto bekuyisama vukisama okay wabuya thathazela ngathi awugodola kangaka wena kushisa kangaka kwenze njani wathi mama ngiyagodola ngiphume la endlini ngigodola yebo phume la endlini ngigodola so ubulawe yini umntwana ukuya awangiphenduli umntwana bekavuvuka amanyawo avuvuke nala esuswini okay yeah so angisho ukuthi wena la kulabantu laba khona umbulele wasokhuluma unuka umalume wanuka umfowabo so bayenzeni bambulele kanjani ngifuna ukunderstanda le angimnuka kumalume ngithe babafuna mamela futhi ngithe babafuna lo muzi wakho mina ngicela umphefumulo womntanami ngoba umntanami ufe anganaqala ngiyekuphela akanaqala ngaphandle umphakathi akanaqala all right yazi sando sami awuna nkinga nokuthi okay mama sando sami mamela
Ngisorry ngendaba zokushona komntana wakho ne. Yezwa ngisorry ngazwa ne. Indlu yabo bazoyithola. Bazoyithola yona indlu yabo. Mara 50%. Okay, sizoya kulungile sokhuluma ngendaba ze 50% ne. All right, okay, indlu yenu niyayithola bheka ne. And anyway, ingathi uma umuntu uyangayithathanga bekuthi bekahleli nomfowenu. Bosele unomfo wabo angisho. 36 years. Ngihlala naye. 36 naye. Yeah, 36. Those are long tall years. 36. Yeah, ngizokutshela ne sithando sami. Khona into yenzwa amadoda ne namanje. Nalabo alingana nami. Le nto sayenza. Thatha umntwana abantu ufike uhlale naye kokwenu. Uwe comfortable ungamakhela umuzi. And kube sikhona ezizilamane izalamane zikhona ukuze nemzini. I50% ayomfazi uyithola manishadile. Nihlala kwenu kwakho nendoda yakho. Yezwa. Lo muzi lo niyawushare 50%. So kunoma unetshisakelo ufuna ukukhuluma la lokuphakamisa isandla. Uze ngapha sando sami. Oze ngifuna ukukhuluma oze. So i50% lo njengoba ngisho uyithola yabona njengalaba abayi2 uMandla nomkakhe bashadile banomuzi wabo. uMandla ngasho noRino ba divorce une right 50% yakhe une 50% yakhe abashade ngelokuze ngeCommittee of Property ane or in a civil marriage kwabo not igabomandla naye lo mama la akanasabelo la uyezwa iqiniso lilonke nalabantu abamamele basemva kwami umama lento ekhulumayo singavumelana awubange umuzi wasekhweni kumhlolo ngale kwalokwamanyala umuzi wendoda yakho ubangayo uwona ngawulwela and nabantu basekhweni mawulwela umuzi wendoda yakho mangaba uzela unabantwana kuyisiko lethu lokuthi bame nawe bakukhusela ukuthi noma iseshona indoda ukuthi lana ngeke ukwazi uphume la ngoba uzalele uyangithola mara kabondoda it's a different story. It doesn't happen in that way because indoda mase inomfazi kumele iphume kahle ngasegcekeni ayoyakha umuzi wakhe especially man lemasila elokushini lamatharti mancane mincane lemisi uyabona phela sibekhona simegcekeni la mara big gate la gate la 2 meter gate la so anikwasala libaningi la so ngicela indaba 50% yane akho court in this country ezokupha 50% eyomuzi wasekhweni abaphepha labantu walendlule now bengengizela kwala abaphepha labantu bengekho right yezwa so into engayifuni angifuni ukuthi maphuma la ngoba ngiyabona umuntu omdala uphume sowushovwa sewucatshwana ngathi abantwana abancane njengoba uthi indlovu bazosola back masarrange kuzoarrange idate ukuthi mhlambe la kuphuma nini and emaphuma la angifuni ephayipini or yesigangeni so kuhleke ngoba uyasho ukuthi nomuzi wakho wena ilokuze nebuhle park eWinfield Park before sivala siswami unentshisakelo kunento ngathi ufuna ukuyikhuluma ngicela ukhulume mangaba kunento ufuna ukuyikhuluma lesho awungabaleki Speaker is microphone Okay. ufaka imicrophone All right. kunabantu abasukele emakhaya nje basilana sando sama ne so le microphone le ukuthi basizwe kahle masikhuluma Okay. so ngicela uzintroduce ukuthi ubani and then ufuna ukuthini sizokumamela. Okay. Sanibonani nonke abantu abadala. Lo okhulumayo uMama uSibisi hlala ngestrate singale. Okokuqala nje angisho ukuthi siyaxolisa ukuthi mina kahle ngazibi ukuthi ngumphakathi. Mangumphakathi kanje asithandi indaba zabantu ngoba wonke umuntu unendaba zakhe. But njengoba sakhile la sakhela ukuthi sibheke ukuthi khona ohlukumezekayo khona ongahlukumezeki. Umama lo umakoti angithi njengoba usho la ekhaya. Dala wafika lo muntu angakaxhwali. Esaphila baba la ekhaya. Thina ngokumazi kwethu. Manje inkingi sekutheni impi yala ayiqalanga ivini umyeni wakhe esaphila. Na indaba enkulu. Iqale nini? Iqala njengoba baba wakhe sekashonile. Kwaqala kwaba nesiphithiphithi nje.
isiphithiphithi masibuza ukuthi kwenzakalani. Angithi mase umphakathi sibuzela sikude asifuni ukuba close. Kwenzakalani ngoba angeke sazi deep down ukuthi kwenzakalani emndenini. Bathola ukuthi mayicala lento sekashonile umyeni wakhe. Masibuza umfana yini hayi bafuna ukukhipha umama endlini. Hawungaliphi na ngoba kudala ehleli umama wakho lapha nawe uzalelwa khona lapha simazi uzalelwa la umntanakhe. Kodwa simazi ufike la imandla ufike emncane la nomntwana. Ufike simazi emncane. Ngicela ukulisiza. Owena umntana wakho. Kancane ngiyakuprotecta la. You protected here. Okay, angithi umndeni uyakwazi. Ima, jamba kancane. Imorali show. Okay. Ngithi ho niyama, ane. Kusothi la ningazogcina senihwabhala nenza nani, ane. Mamakhe. Mina ngiyakuhlonipha. Enento yenzayo futhi ngiyajabulela ngiyathokozela kakhulu. Ngiyabonga ukuthi ube nesibindi kulomphakathi ogcwele ngaphandle ungene ucela ukukhuluma ne yezwa. Kodwa ngicela ukukucebisa lana ne. Uyibeke kahle mathi umphakathi sikuzela sisemakoneni sikude. Yebo. Mawumakhelwana indaba uduna ungasazi zonke ezomunye umuzi. Angisho kunjalo. Abanikazi bendawo kuba yilabo ukuthi they in the story now. Imake baba why ungangimeli ngiqeda ngithi uthe ngikhuluma. Ngiprotect. Ngabe uyangimela ukuthi ngikhulume ngiqede kungabi dialogue angithi uzwile ngisakhuluma bakhona abantu abadala ngabe ungimele ngaqeda mina and then after ke base bayakhuluma ngoba manje mabe khona ngisakhuluma sekwenye into leya ngithi uthe ngikhuluma no angithi kusho wena ithi ukhuluma ngedialogue ane ubani okubizile ukuthi uzokhuluma angithi wena yimi angisho manje wena umisa mina ekubekutheni uthe ngikhuluma mama ngokumisa la sizokwazi uba neorder isn't it Mama ukhuluma bayakhononda ngisho. Ngifuna bengakhonondi. And then again manje la khona ngifuna ukuzama ukuthi ngikuphi guideline. Ukuthi kuyenzakalani ngoba soshilo ukuthi wena izinto njengomakhelwane nizizona kude ngisho. So mina ngifuna ukuletha neduze. Yezwa. Njengoba uthi unomntwana no butwabo. Angisho njalo. Ngisho njalo Yeah. Uthola umntwana ne oyiwana ne nobhuti wabo sazi lo muntu yes umama abantwana uthi bayi2 nomfowabo bonga yazi nambe ngayazi ngisho bona ne okay umfowabo uthi lo umama lo azange abe nomntwana nomfowabo ubaba yezwa umalume lo yana yezwa siyabazi malume ushongo ushongo naye uyayiphika ukuthi umama uyoba nobantwana nomshana wakhe yezwa ngangokuthi uze wafuna radio station ukuthi le ndaba mayikho khulu radio nikudala this before indaba zama podcast okay yangizwa ngithini njengoba siyazi mina nosibadala enough was like imizi nemizi bane mikhuba yabo nemfihlo zabo yebo yathola yebo and umuntu bakazokutshela indaba zangasikhathi ukutshela islide eli1 so uzobona umuntu part 1 ne ofemeli kuphela mayizokhononda like bathini ngomuzi but into esizelela kahle kahle akusileyo ubaba indlela leyo ukuzathi ufuna umuzwa kubo wayicela kudala waze waqoshwa la makasho bengekho uthi bamqosha khona lokho ane uthi bazibamqosha zela mina ngiyazi yeah uyazi manje wangibuza ukuthi nini bengifuna ukuthi chaza yena mhlambe before kodwa le engiyazi ukuthi umphakathi ungenelele lalela baba umphakathi ungenelele sekashonile umyeni wakhe wakhana ungenelele lo muzile uqala nokufunda dala ngihambe mina ubhuti wakho wacela kubhuti wakho sengisho wakhuluma nobhuti wakho ukuthi ucela umuzi ngimancane lo siyamazi angimazi ukumbona mina nyamazi ufike nini lana sisi nyamazi ufike nini la nguye nonkosikazi wakhe ngiyabazi ufike nini la oh TV no ya ubrave ubhuti lo nosisi umkakhe bafika awuthizela zorani baze kubule abantu baze la sizwe ngathi kunomsindo la ngaphandle makunomuntu ofuna ukukhuluma ne ukuthi wayisho yabona abantwana bakhuluma usemathuleni ngalelo langa lelo they were here bambiza ngezithakazelo zabo bathi phuma kancane khulu lo
Ngani lapha ekhoneni? Athi phuma bani. Phuma bani. Umthakazela kanjani? Umuntu engasumntana wakho. Umthakazela kanjani? Umthakazela kanjani? My question is one. How do you umthakazela kanjani? Ethakazelo zakho. Imntanami, girlfriend yakho. How do you do that? Ngoba sawungenzela umusa, samwabela la. Isigebengu lomntwana. Mase simwabelela. Why today? Okay. Isigebengu baye high court. Yena lo mntwana oshonile. Yena lo ebhere. Lo shonile. Baya. Bathi baona 50-50 la. Bathi baona 50-50. Weza la lo bhuti lo. Wathakaza ukusonga yena Paula. Wathi ufuna ukuthi kuzokhulunywa hamba nomntana wakho intombazana lo babebherede neshatela isikosho. Wathi ngifumamela. Ngicela ungimamela ne. Yeso. Nawe ngimamela. We have no. Athi simamela. Sizipoint I've been listening. Asimamelaneni. Mamela siswami ufuna ukusiza kule situation. Sifuna ukusiza. Yasiza vele. Sifuna ukusiza. Hala siza sesinathi yezi. Saniza ngamakhamera. Nizo wena ngiyacatha ukukuzwa uthi la umama unabantwana abayi2. Lo bashonile mamela. Mamela uthi wena lo oshonile umalume uthi akusumntana wakhe. Yazi mamela ngifuna mina ulile. Mana ufuna ukuyisizwa. Relax man. Moya. Mamela. Yazi kenzakaleni kazi. Baya ecourt yena nalo uncle lo. Bababizile high court. Yena nalo mfana lo oshoqeda ukushona. Baya high court. High court babanikeza incwadi. Yazi indaba engifuna yipi mina. Yeah. Wena into nikhulumela uyipoint. Eyokuthi i50-50. Yeah. Eyokuthi mangaba lo mntwana bamazane bamthakazelela kanjani? Hold on, listen. Imancane. Mina ngisiloyo lo muntu. Mina ngifuna iqiniso kuphela. So now ayimancane manje mara umsindo. Manje mangizokhuluma ne. La kule ntombazana le ehlaza. Hayi yeke. Ngifuna ivari mina. So lento bengayazi. Manje ngifuna ukubuza ngale nto leyo. Ngasipanela mina kuthwami. Ngifuna ukubuza into leyo. Mina yonke into atangitshela yona. Ngizobabuza ukuthi mangaba lo muntu lo mntwana nimazi. Why benimthakazelele? Because ngesinto. Why kade basemthakazela umuntu ongamazi. Hayi. So yabona ukuthi neqiniso. Manje inkinga ni amahlathi. Yayibo hayi khuleka asike ehlathini. Athi singathi bama ngumsindo. Le abantu beqiniso lapho. Athi sithi nje. Because mina into engisilethela. Okay, bahlulwe yini uma ngabe bebabona ukuthi ulinda akusumntana. Why kumele bamela shone? Bayazi manje seyizothatha iprocess ukuyolanda amathambo. Bayenza bamele ashone kuqala. All right. Okay. So Gogo. Okay. Hold on. I'm not every day she's into one. Okay, thank you. Bafethu. Sanibonani futhi ngabonanga. All right. Now listen. Njengoba makhulumile earlier on ne. Yezwa. Ukuthi nawo makhelwane. Ngasikhathi izinto sizole emakontweni la kuda ne. Yezwa. Mara kuthi nawo makhelwane abazi abezwa. Ane? Khona lokho kuncane abakuzwayo. Ngasikhathi kuyasebenza. Ane? Yezwa into bazali kodwa ukena la. Inomsindo ne. Yeah, inomsindo. Inomsindo ne. Ane? Ulihlaza lo mntwana. Mara mina ngiyamamela umuntu makakhuluma noma kanjani. Uyangizwa?
khona izinto zikhulunywa le ntombazana nobhuti lo ukuthi zine sense for mina yathola and into zayinkulumo yabo iya contradictor le nkulumo esihlangane ngayo la kwezinye izinto ane kufana nenkulumo kaMama mangaba ngempela uthe kushona ulokuza ubaba baba masekashonile then sekuba nomurusu manje sokufuneka indlu idala inkinga ane uthi lo mntwana lapha ngaphandle malumbi uthi nowaze gesi wami umfakazela bathi uthe makashona unkabi lo bani ulinda makashona isimanga sento ngithema nimkhipha ngebox waba umthakazelela wena hold on so leyo into private leyo lento menzakala ngisho ukuthi i-funeral siyazotha maze funeral so makwenza izinto abantu basuke babhekile yabona so iyo into nami ukuthi like ngambijani yangicaka ukuthi mangaba la kulo mntwana nimazi yane ngicela ndule lapho mangaba nimazi yane nimthakazelela ngenziphi ibongo nimthakazelela why nimthakazelela ngicela ukukhuluma umntwana ngimthole asangaphandle kukhona mana kancane kukhona indodana yakhe umama ikhona le nentshebe yiyo bephethe isihlahla isebenza ngayo hayi mina le ntombatana lethi ngimthokozelela unamanga hayi nobhuti ayizegesi unamanga ukhona unamanga if ever kade sinamanga indaba ulinda kade afaka iphandle makazifake lapho iphandle ngoba makaya kuwe le masection aya nasezonke ayofaka iphandle makayofakelani iphandle wani menzela amasiko yema ayete ngifuna ulinda ezonke ngiyakhuluma vele ngiyakhuluma mthokozi Khulu wena umntwana bomfaka imphandle azange usifake imphandle zamfaka ufaka obani manje ningafaka umntwana ongasoweni nimfaka imphandle yabona ke goba le akusiyo le nifaka umntwana ongasoweni ngabe nyothola bathi bekasicela hayi goba hayi sikhulume sonke isikhathi siwa iphandla mesifunana iphandla mesifunana okay usithatha okay all right simfaka iphandla uyasho ugogo uyasho okay imanga no wena uthuzile wazosicela kithi okay usicelile ku ukuthi angithi after umsebenzi bese kufakwa iphandla naye athi cela bamfake iphandla zisiwa abafana iphandla bafaka abantwana bakababa iphandla becela bamfake bangamkhethi bayicelela mara ngesikini amen ayicelela nje isiphathi ngesikini abashana ngithi mina ngesikini ngoba beka mkhulu ngesikini khona umntwana ongazicelela nje isiphathi angasowa basabela abantwana bayazicelela akuthi abakhona abalithola ukuthi ngithi mina ngicela yaphinda futhi yaptshela mkhulu ngithi mina umntwana ukhona umntwana ongazicelela nje kuwe ngesikini phela mina ngiyicela isiphandla mina ngiyicele kini wena mkhulu
uyacela ayikho mara umfaka kanjani umntana engaso wakho bekane fantasy kakhe bathi bekana 2 bekafaka 2 ya bathi beka emavimbeni wasifaka la endlini bakusho makugezela ubabakhe esi1 usifakele kamkhulu so uyayibona ke nandaba enkulu ufaka isiphanda sika babakhe wafaka isiphanda sika nandaba enkulu inkulumo ebiya kubaba uyambona akekho phezulu akekho kuphi ane nayo inkulumo emfowethu le bekala ane icishe isiphi inkinga manje ane angisho mina ukuthi lo mntwana bekumntwana kini umntwana kamama angisho umntwana zomamakhe sisho njalo isimo ane so now umntwana makazomamakhe angaba umntwana kumtshana wakhe oreka umntwana wakhe ane kodwa ithinto ane nangaba sumntwana wenu benimenzelana amasiko amen because mawenzela umntwana owasisibongo uwazi uloku mphusha ngamasiko emhlambe nangala amalehlathi leli manayi lo mntwana lo unendoda umntwana hayi lo mntwana lona ngicela ngikhoshwe nomuntu ezathini hayi thina lo muntu wenu mina ngifuna mina ngifuna ivari njengawo njengani ngifuna ibalance angisinoye umuntu mara ngokusebenza like lo muntu wabona kunomuntu orasakanje so yazi ngeke liphendule lo muntu konke ngeke liphendule lo muntu okay mamelani bantu abadala into enkulu mina abantu ababukela ishow yami ngithanda ukuthi bathole imfundiso ane that's primary thing and makunabantu ukuthi bayafunda and bayafundisa izinto bazazi njengobhuti ngiyajabula kakhulu ane ubhuti akalunani naye umama akalunani just vision yabo ukuthi bona into bayazi kanje but ubhuti into kayikhulumayo you can't have nani umkhulu ngiyabona futhi nabantu abadala lezi zinto yazazi kumhlolo akubi kuhle ngiyezwa nje isiphanda siyathengwa inini ane mina ngisumzulu ngumvenda le asisifaki iphanda ayethokhanda ukubuka asindawo khulumela abakiphithile manje okay let's have one show so music la shong namhlanje bashola ubhuti wena wayenhlalele la wakwazi uzohlala esimpicture akhulume mhlamba ne yeah all right sicela ukubona chance sithi uzokhuluma wahlalelwa yini ematrasini Angifuni chance yakho. Mina ngithi if you want a meeting with us, organize. Yenza kahle. We are leaders in this place. Ithi ngiyayidinga nomphakathi. Ngicela ukhulume nalo. Angicela ukuthi amameli lo muntu. Ubaba loya. Wena ngikuphi change ayifuni musukukhuluma. All right. Imake. Ngizobathilile lo mfana. Yes. Nina njengoba ngidala asikwali lokho nobhutwana ekhaya nobe kahlala la bekubhutwana manje kusho ukuthi ubhutweni manenza so beningambona
Labantu bafuna leli bafuna Angazi, I don't know nothing. wena baba uyazi bafuna iruma ukuthi bafuna ukwenza i-tavern sina siyifuna Mina engizayizwa kanjani ukuthi bafuna ukwenza i-tavern. Into engishoyo lokho kusekhulile bakithi lokho. Abasakwazi kumbekeza asisho ukuthi sazi ukuthi umuntu uzoshona masena nga. Kodwa kumbekezelela njengomntana omdala ukuthi ahlale ngepeace bakithi. Ukuthi nimbekezelele lokho lo anytime isithana. Sanihluleka ukubekezelela nje ukuthi ayazini uNkulunkulu amkhumbule. Hayi bafethu musani kuzenza abantwana abancane nibadala. Lokho uzikhulele akahlale ngepeace. Maybe unalento ukuthi ufuna ukushonela nje. Usosona lesalukazi Shonele khona umyeni. ima usho umama Yeni bakithi usekhulile njengani mubekezelele uyabona kube manje bekulwa abantwana benu besizo understand maybe kube bekuyini mhlambe ngilwela lento yebo beningafighta mara nizofighta isifighter lento umuntu ongaka hayi bakithi mbekezeleleni mupheni peace uNkulunkulu uzomkhumbula lokho akakahlale ngepeace solanki asaphile emhlabeni no umthetho onomthetho yibani nobuntu angithi bekuwumfazi kaBhutweni so ke mthandeni nobubhuti engasekho iphothi yathi mina ngithathe 50-50 nomntwana i-50 nomntwana mele ize straight kukhona yazi kwenzakala ngruwa uma oledi lo wona hambe bakana irizini sibuya kumbula yena ugane la grabo out ya ane la kuona kini plome no twendo no cheni una bantwana bakini ngisho so mona bantwana bakini oploma ntombazana kambe yapharo no ngabora imedi yakho sekuba you in charge ngokwenu not kwakho i-problem ilapho then now ingcube evani kufi masifaka indaba zamasiko nangisazibona sokunenkinga yamasiko manje ukuthi ufake iphandla ilini uyaphikwa futhi uyabona so mayifika kuligalithi kuzazaligala lo muzi lo wona ane ubhelo ngaku Maria Shona lo muzi la ichakudithi lo muzi lo weyoledla le Khotman ane le Khotman na imlomile ikhulele yini yeah makasho uyabona then na era yenzakile la mara kusiyayisinkinga babathi court balanda ile top authority ane yabona le top authority yake le top authority ngisho uyazi ibiza umuntu ewana ngisho mayenza bheka le ukuthi bheka le ime kanjani yabona ibiza ubani umandla yeah umandla lo baba yeah anizawuni yeah that's all yabona era yeah angisho top authority landa maso kushoni wemzi mhlambe like semafuni estate sesi eminence kathi ukuthi ibiphume ngobani ngisho so lebheka iphume kanjani khipha amagaba ayi2 yeah ubani then itakudithi ubani umandla le Khotman umama khomandla umandla then so my soul sishota kanjani my soul lena isodwa yimi nawe yes le isodwa icourt yeah le era so mara amagaba already amagaba ayi2 yeah kune era Tina yeah we just need to yes bathi khipha amagaba ayi2 ikhoma akalinda ngegama likaMandla Kulinda ngakashoni bese kugijima wathi sekulungile because uhambile kodwa uhamba kufanele uhlala noma neka lento ina understanding because manje abomalume ababa khona kuphi amaphepha ulinda ababa abiyena leader kuphi ababa khona wathi uye police station bamnika mina ngahlangana naye yeah wathi ngabuza Linda nihambe kanjani nihleli kanjani nefamily nihlele ngoba ngibe police station wathi hayi mama ilungisile ngoba ngingenile mina angazi ingene base bayilungisa lento ukuthi akahlali indaba yezindlu ne yama property akusebenza amaphoyisa umsebenzi we department of housing le high court ubhuti just like to understand so now la yezwa yabona le check detail yabona iphithwe nini 2023 yabona so into engenzeka but umama yena uyasho ukuthi yena akusukwakhe la yezwa yes uyabona mara
mara yena uma kuya condition yakuthi yena mangabe uyaphuma la ucela 50%. Okay. So na the debate ku 50% ukuthi manje 50% ikhishwa kanjani ngoba lana akusikwabo le ndoda akusikwale indoda yakhona. Ngoba indoda yakhona kahle kahle mase sikhuluma kahle ngesikhathi yane masibeka bathi eshashalezeni kokusonto. Yeah, imancane indoda yakhona ungathi bekuyimbongolo nje ngazange khibe nomusa belokhu iblomelela endlini lo baba wakhona bokuyi agreement yeah bonke abantwana bala ukuthi wena uzokhala la ngumndeni ukhona bokuyi agreement ngoba sinokubona ukuthi ahluleka endlini yeah sithi hlala ndo hlala mfethu ngoba kunzima yami okay abathi njalo siyavuka so if 50% yakaba bakalinda mele thathe ulinda uzwa mina ngithini akulelela mina angithi abantwana babalo mama lo bonga angithi abantwana bomuntu oyiwani Gogo sitshele kahle ukuthi kwenzakalani kungalwe ngoba thina sile nawe gogo uthi kuyini nawe la basiswakhe abantwana bala uwe nobaba kalini nithuphe kusele wena so wena uthini ulinda angeke athole next yakhe wena hayi kumalume angithi kukini la baba wena uwe baba kukini angithi la so sele uyiwa bosele nolinda ulinda mele ubabakhe ulinda ushone sele wena so umama kalinda nomfowenu bebashadile ngithi bebangashadana so akungona ubuyele court akungona ubuyele court ungabizi inhlamba kusemakemereni please ungabizi inhlamba yazi mamelani listen good ubani wena benki mfukeni yeah alright mama ngeke ufe manje okay izindlu zenu ayizabosisifeni ene baba yazi if ukhuluma mele wena uzikhulumele ungalokuthi ufaka abo malume ukuthi badala phela nawe umdala kukina ngithi la mele wena uzikhulumele ungalokuthi hayi akukhuluma abantu abadala because yazi malume ngifuna ukubonisa something leto iyaqala uwe because mina ngithi nange funeral njengoba selimphika umntwana wena uze iviki lisaqala ulokuza la mama wo mama boloku khona ngefuneral mayiqala even nako memorial service wawukho bekakhona mama ungaphiki mina ngikhuluma nawe bekakhona ku memorial service bekakhona ba imani okay it's fine wena bokuphi wena mina ngithi bekahamba ngekhondo udrive ikhondo baba Uthi mina bekahamba ngekhondo mina ngefuneral. Bekakhona ngitshela mama bisinzi ngilami. Manje nje besihamba ngiyavana. Aloba faka iberete kanje. Yebo. Mama ngiyisho manje. Nangu ngoba thina zama basasitshele. Basitshela Koko thina sikho. Hayi ngiyafuna. Hayi ngithi mina umalume wakho hayi wena ngikwazi ukubona. Ngifuna sisonde. Hayi mama. No.
ucela ungahambi. Yazi inkinga ikuphi? Inkinga asifuna ukubambelana ne. Sihlala kuma-argument wrong ne. Bayathola. Mara kunenkulumo ne. Mancane. Kunenkulumo e-right yaze nayo ulukuza mancane mama sizwe uthi. Ngathi kumele kusemotweni manje. Okay, koko ngathi kusemotweni. Ishuka luyehla. Na indaba enkulu ne. Yazi ubhuti uthini? Angisho ubhuti njengami so. Anginalo angisho zakakwenza kwama DNA yangisho. Ukuthi lo mntwana kahle kahle bekumntwana wala ekhaya or bekumntwana la ekhaya. Angisho. Ngoba inkulumo uyenza umalume nebengavumi angisho kahle. Ubhuti wakhe bengavumi angisho. Ngasikhathi sinokuyenza le mkhwebambela. Bazi imancane sinokuyenza lento leyo ukuthi umntwana simphike mhlawumbe sithi ngoba kafani nabantu basekhaya. Ufuze kakunina sazi. Ane yokuhlezi ukuyenzeka ne. Athi mhlawumbe ukwenza ama DNA. So now makuvela indaba zeziphandla zemisebenzi yabona into bangayani kuvela indaba zokuthi abongelelwa yini ne another thing ukubongelelwa ibox abantu ngesikhathi ngathi box mhlawumbe masilapha ngoba abantu usuku lolubalazi manje basilungcoba lo ube nabahloni ukuthi why not mhlawumbe singaphuma umuntu omdala uje let me just take initiative noma ukhuluma into eziyela le abantu babhekile ane nabantu babhekile but now manje ne angisho manje baku distance bona into kayibuzayo ne eyokuthi lo mntana bengasuka umntana kalokuze kabuthi mandla ne ngendlela ngizwa ngayo ne anikayivumi ne ukuthi bengasuka umntana wala lo mntana loyo anikayivumi ne two izathu ozibekile ngozile ama question wakho so now into ayibuzayo ukuthi okay is fine ke njengoba umama avuma yena ukuthi angaphuma endlini ne marumama into mara gogo kancane umama ne uthi yena la endlini ane makaphuma ucela i50% ane mina ngathi ku50% awukwazi ukuyithola mangaba ngoba la ku akusika nokwendoda yakho ane yezwa but ubhuti uthini awusho beka nomntwana because lo umntwana kamama noma bangaphuma endlini ane mangaba beka umntwana walo umfowenu lo mntwana la kwamkhulu wakhe la uyigazi la nganga ukuthi mangaba lo mntwana loyo ubabakhe ushone anganamuzi la kubo lo mntwana siyavumelana lapho siyavuma angiyabuza Yebo. Sibambile Yebo. Okay uyabamba ngisho malungu ukuthi mangaba le ntwana le ushone ukuthi ubabakhe babomzalayo mangaba umzalele lana ne masuka lapho washona lo baba angazange lo bathola umuzi angisho thina asiyiBhayibheli thina siyabantu asithathi izono zabo zali sisifake ebantwaneni amen yasi yabona therefore and then kunento futhi enye inkulumo futhi ekhulunyiwe la ngizwe ngathi 26 years labantu ba together 36 years. Okay 36 years living together, those are long tall years and umthetho uyavuma ukuthi athole ishare yakhe umama mase semthethweni uhlala 6 months nomuntu umthetho uyavuma ukuthi ya 50-50 ngela into enkulu la yabona ibathi let's give kudwa mamela okay commander inkulumo yakho yinhla ne yezwa mara mayingabi one sided and singa misleadana yezwa ane ngiyawuzwa ukuthi umthetho uyawazi yabona so 50% okhulunywa ngayo ane 50% isibuli iapply ushamanga ushadile njengami unomfazi mangasuka manje kufika lo mfazi akusamfuna ane yezwa but ngithengisa umuzi oriyenzana my wife she's taking for 50%
yakwami lina latsho bomakhelwane ngiyabona somdala mhlawumbe sonobomakoti ane nobomakoti ya good umakoti wakho wena une 50% yomuzi wakho wena kwakho no yes injani so into yala ane into yala la akusika le ndoda yakhe la ungabona ndoda yakhe yes naba abantwana bala nangumntwana walapho kulomuzi loyo la kukubo la nobaba yezwa so ngicela sonke la ngicela ufuna iqiniswa ne singamisilikana yathola sibe nokuvelana yes ngoba kusasa ungawo uthi 50% ngapho uthi mama lalela bhuti ne bana shobotha ukona oh yeah khuluma iqedwe okay oh lo baba lo ebenomntwana ne uzelo umntwana ishe yakhe iya kumntwana wakhe ishe yakhe iya kumntwana wakhe wena umntwana wakhe uyaphila rakasaphila manga saphila umama wakhe asaphila umama wakhe uzothatha i50% befanele ithathwe umntwana wakhe because uzele lo baba umthetho loyo iyachazwa everyday na mama bukele imoja la alright yazi lethi microphone yakho hayi iyo so ichazile njalo okay yazi ngicela sizeni kanjani okwamanje ngizevana lapha ngaphandle ivale ngaphandle yazi cela yini kina ne sizobuya la and it doesn't ukuthi sathi kukubo la siyazi ukuthi kukubo la into esingayifuna ukuthi abantu bazolela indlu kaSisi or indlu kaBhuti he's got a right ukulela indlu yakubo hayi bebayi2 ishe yakhe no ngayeni right ishaka ngayeki izowela kumama ngoba umntana kasekho hayi ukuthi ngiphume kwami ngiyolela indlu kaBhuti wami or ngiyolela indlu kaSisi wami ngiyathatha philo right okulela indlu kaSisi ungalwela indlu yami mancane we coming back for part 3 la ngicela ukuyivala ngaphandle futhi ngicela ngaphandle siyoyivala manje ne sizobuya for part 3 mfana boy ungani kanti ngolento ekhulumayo angisamuzi mama ufuna ukuvela phuma la ebantwini ngidala nakuwe okay ithi boss ufuna ukuvela ishow wana uzoba ne part 3 ngicela ku part 3 ngothatha amafoni yakho ne so kungazela ama leader ne iyoshalwa that thing oyikhulumile 50% I think bathini asiyokuzostana okay ke ngiyayibona ke namhlanje ke ukuthi sivala kunjani ke sivala lokho kunje unokukhikiswana so into ezenzakala ne we want to come back here for part 3 because like into la sesibambe khona sesibanjwe into nokuba lo mntwana lo or lo mfana lo ushonile umntwana kagogo umntwana ngaBhuti kaMandla na ngamampela na or kanjani therefore kuzodiscusswa issue 50% yes indlu no doubt indlu ibelonga kulokuza kuMandla kwamanje because bekuyindlu kamamakhe bebayithu mamakhe kuselena kuphela i1 so on part 3 lohlangana la nogogo nomphakathi wangapha njengoba ubona umphakathi uvutha amalangabi ya uma nogogo mara again futhi ba understand ukuthi indlu wena kubani mara umphakathi ufuna understand about 50% so I'll see you on the next one stay tuned for part 3 Ravelo bana beyo Dutu msini ngolo kubona side mhlawumbe mara uyangishuta mara ngibone ema side ya ngifuna uzokale masikhuluma ngisho number 1 sifike ugogo endlini akumelanga ngabe singana amakhemera kwakungamelanga ukuthi la amakhemera ugogo kayindawo so sikhona kuzomele neteam ezena amakhemera ihambe mara nabafuna sixoxe singayixoxa mara akumelanga izifinyelele ekutheni ugogo a-evictwe la sikhona la kuhlala so indaba ayiqali ize namakhemera emphakathini ugogo a-evictwe ayiqali nje lapho kumele iqale somewhere kodwa la sikhona nina senze namakhemera ukuthi nizo-evict ugogo asi-evict umuntu la Gogo sorry cancela okay yeah it's fine Gogo mina ibizo
Magama lami nguRavel uthwane TV. Yebo. We not here to evict umuntu la. Okay. Asibizela ngizo evict umuntu la. Ilonto bengithi ngicela ukuthi mhlambe la ngikhulume nawe esayidini khona sokwazi usizwana. Yezwa. So before ufika la, inkinga ukuthi lento ithola seyenzakela and you have just become a part of my program. Ngizokhuluma ngendaba zama camera. Yes, we're running a program la. Ane. So I program yami it does involve umphakathi mangabe umphakathi khona because this is a reality show. Akusi acting la. Akho umuntu otshela wena ukuthi kumele azenze athini. I'm expression everyone la. So mina umsebenzi wami ukuthi ngiphane ngeplatform ukuthi wonke umuntu azexpress ngendlela azexpressa ngayo. But on it iqiniso silithole nemfundiso siyithole. Yangizwa ukuthini. So ngizokunika icontact lokuza bathini ilink le video ibukele. Si conclude la. Because kunama point akhulunywa umfowethu amanye ne. Yangizwa. Ukuthi bekwazwakala. Indaba ze 50%. As for legal wise, ugogo la. Ane. Ugogo not only illegal wise, ugogo uyazilakula kwakhe bekagane umntwana walana ne. Azona umfana wala. So ugogo uthi yena mina uhamba ne. Anginandaba nokuhamba la. Lo muzi lo ngiyazula kusohamba ne. Mara angihambi la. Ngingakatholi umphefumulo womntwana wami. That's condition 1. Condition 2 ngingakatholi 50% eyami. So iyashaya ku 50% like sonkana la. Because remember ngisho ugogo la ngabondoda yakhe la. Akusikwandoda yakhe angisho. So mina na 50% siyathi di apply kuphi. Ayathu angizwa ngithola. So knowing ukuthi i 50% apply kuphi. Ubhutuza ngenye point ukuthi no man. Ugogo beka nomntwana la. So ugogo beka nomntwana. Lo mntwana u entitled to 50%. Yes, yeah, yezwa. No mama lo ayibe kanjani. So ngase ngithi mina this can be discussed, yezwa. So ngicela le show ivalo namhlanje. Ngithole ama elder ane because khona abantu abamaziyo baba njengayo mama lo. Uyamazi no mama lo. Bayamazi. Ngicela ungasakhuluma wena. Yeah, hold on. So ngicela mina masibuya for part 3. Ngicela masibuya for part 3 ane. It's fine. Hayi, kune part 1 yana isupart 2 zasupatula. Ngicela masibuya for part 3. Bear with me. Ngicela khathela masibuya for part 3 ane. Ngoba history yakho uyayazi yana ane. Yeah. Ngicela masibuya, ngicela uku-involve. Okay. Ube khona. You understand? You know why so sinenkinga la ukuthi kuya evict ama elders singayi. So abantu sebakhishiwe la ezindlini. So we stop sina into esiyenzayo. We must stop those abantu abastoppa abanye abantu. Kuthengisa izinto zabantu ngama 2 rand la singazi. And labantu sebabhadele more than years la. Mina nawusikhuluma into ewa nami on that one. Nami. Listen, nami ngiyaziwe emphakathini ane yezwa. Angeke ngivumele umuntu akhishwa illegal. Yangizwa. Or umuntu ugogo mangabukela le tape on this video. You will find out like mangifika ngithola umuntu omdala ne. Angikwazi ngakhishwa. Ayiswe estradini or ebridge. Yangizwa. Then mangibonisa ukuthi no ugogo unendlu la uyasho ukuthi lo muntu unomuzi angazi ukuthi unomuzi kuphi sonke lesikhathi. Unomuzi wolipa awume kancane. Yazi. No mara yesikhuluma ukuthi ayirapper. Bale namhlanje uthe yona mama ukhuluma ya. Bafake appointment kahle. Appointment kahle sizohlala niphala. Indaba emethi malume This matter, I'm sure today, August 6 or August 7, sihlangana so. And this matter, iqale mase kushona ubhuti wakhe. Ebenge kukubo asathi samazi kukubo. Simase ngasasemncane akangekabi ngaka futhi. Imatter we iqale mase kushona ubhuti wakhe. Ebenge zingane ubhuti wakhe asaphila. Azotshela ubhuti wakhe ukuthi ngifuna iphathi yalo muzi ubhuti wakhe asaphila. Waye kubhuti wakhe ashone bese afuna ukukhipha usisi endlini. Wamyeka ngendaba yomntwana. Umntwana maseke shona uyaphinda uyabuyela. That's fine. Sizobuya phansi. I'm taking your contact. Ufuna ama elders wonke. Yeah. Ayivalwe namhlanje. All right. But khatheni ungatalwambe la usize masikibo ungahambi wena. Zokibuko. Afuna kokaphusa wena. All right. Rather bana beyiwe. Also the next one. Yeah.